Demna Oceano, Yada Sister Sandy B, a guy, Yada na say, on any team, the Juma one why dear do so no. I also hear said the Apomode who some no echo. May war Medimafo Herbal Hospital, Dr. Penny, Dr. Time, Daso, Ewa ha, Yadino Baby de Encomo, TDE pa, and that's na any be a bank crying ha, inti and rushing Kokuma say, wait me a bank crying ha dog, and I'll pay him watching. Yeah, na bibia boko de. Nyanko pa. Edwumayefo bia ho ye de. Obia ho de. Wa clients nso e, o hwa wo mu nyina ho ye. Obia ho ye. This obia de anopai afi na oba. Na de wa ba dada de. See who nyanko pon ti ase, ne ho ye dada. De nyame ase. E bia na ne de di kan so bi te Medimafo Herbal Hospital nka. Yes. Odomo a yentie nyarewa ahodo a wo sei. Yo, ma me na wo nyanko pon ase edin kan. Na menchia Adom TV ahwefo nyina nso Medimafo Herbal Clinic. Yes, I say traditional medicine practice council say clinic no yenyim firi ho enye ne hospital. Ghana for bebere nso say yenye ne Medimafo Herbal Healing Home. Bebere nso ade sere dia wode ba no. So bo say ho ye Herbal Healing Home. Na juma ye die no ne say yenam onyankopon enia nhamaso ena edisa yale Medimafo pe ene ebibidura yale sabia yede ebre eto yale so na de de fene se yale fo aba ho aba so obesa no ho yale na wa yale a cha da de moche waka keze maame wo yale de na nsan ho beto minim de ebeye anigi wo wiase ha obi a onyale dade ontemase na obi a wa yale dade obeti ase nso wo yare ni ahyew se enne ade nchi na wo ho atowa minim de ekize de wo wiase chen wi onyankopon adom ayaresa koso adoye no so koso last week on se Medimafo no me se o man ni nyina japade last week ayi fi han na ye kan voter asem no doctor nene na Adwumayefo de ye ne kire voter ye koma omo emo box no ye the videos ni bia ma bia na ye kwa na amo de beti so ya director e go ho adon ga ke mu ni emo voter region emo box no ye 120 bags nyame hram ye koma omo sanitary pad no ye 30 boss ye pack akese no nya enketwa no akese na wote so a efem bebere no 30 anwa enso ye boss no 30 ye come on tissues ensio mineral water no ye pack no mako 100 ye sanje breast and alata samena boss no mako 70 and ye de call voter region e de come wona is a free club mepe. I mepe. Very good. Enya asanka. So nim say multimedia ye all kan ya betwa ma ye the news. Okay. Opportunity na ati Yeah. This is ni be ba ho. One so airtime na di shemu. Yes me wo airtime. And me di shemu. Enti we kire say adoye ni ye nye no ye hospital honko a o. Mo kire mo. En na ye be di bronyen. Ye be ko prisons. Afi bi ye afi ya bank na he ye be se ye be konsa wam Kumasi ye be komenhia na yakọ central so enti dwuma ye die no odu sika kakra 50 60 70 100 aba Medimafo Herbal Hospital no ebere bi aso a se the 15th year December ye be che TV ache emoni anwa ama wona wo ba ye hospital akwakodi bronya asan ahwe TV bronya bere no ewo Kumasi ne nkran nyina no o mamu nyina so yesan ye adoye de famu nyina enti we na me kan kire wo sese wo bibia oyare no emfa woni nkire ba bia se Medimafo Herbal Hospital Kumasi eye abu akwa agogo akra ye pokuya se mayira na anapa doctor furi he ya doctor kwa akotenase na masha ase de bre ato yalefo yale so oyalefo bia yale anapa wanya akwanya wo hwe Adom TV me pacho shia me wo pokuya se mayira sesiye me pacho shia me wo pokuya se mayira doctor kasa wie ya me kwa akotenase wo ho na me de bre ato yalefo yale so makase
said the dotie ni bibia ka wo nwemfo nsem no saa na yare ni hwe ka e Dr. Tam da so nsem said Dr. Tam da so nya tenase e na adwam said the anopa me ko tenase wo pokua se mayere anopa yi a ampa ye ega efiri se abubuafo ba be sori anante enifrafo e ba be sina pane anopa yi e Medimafo Herbal Hospital jinipa awuo gidi yesie no pe na doctor entumi sane yare na onwu yensie oba emomu de se doctor bia ka kiro se nansa ento enenan ento na wotwe ento ni nyina ye de nipa ene emfidie eka se nipa ka kiro se nansa ento a yehuwa nyankopon wo soro onkan kiro se nansa nyede ento nyankopon nam Dr. Tam da so ama n'animu onyam adadi ewo aterefo asase so efise de emfidie edikra de nipa nim de edikra se enye yie no esanse ye wonyame tiasefo ona ebo nipadua na wonim ba bibia sinto ewonti no unsa ubeduru medimafo ni ewurade na wonam na koa Dr. Tam da so obesaw yare da bia meta ka asem bi se bebro ho a okọ ayaresabia bia edin pa eda so no na osan akọfa yale ni bibra ede aka won yale ho efise wo yale na wo ba medimafo no ene ewurade na se medimafo ntumi ani ama wo a won biem na bedi ama wo enti obi o yale bia amfa na wire nhyɛ medimafo se nyankopon yi adom na kakra ebeduru Medimafo Herbal Hospital nko ade a nyankopon adom se wo mpo adanse nkrofo die TV suo radio suo ni nyina ye adanse pefe kire se wo nyankopon de ayaresa aba be piem ewo Medimafo Herbal Hospital oyare ni bia nka na koma ento no yem doctor say memma wo fie ma mesawo yale yem na emom de doctor mi oyare mfo a otie mi ana ohwe me se eya me hia wo gidie se me gidi se me kotam da so me ho beto me de me hia no pefuru ho ye wanamontu sa no pe wo betu anamo aba Medimafo Herbal Hospital se ye kumase ebu akwa na se enkran pokua se mayera me kasa wi ya me kwa tenase na doctor at the time to wo yare so a nyankopon adom ayaresa ene fa hodie ebeye wodie a efrise adanse nkrofo die nyina eda di pefe se ayaresa aba be piem because obi kan entam se onumpo odi ne nipadua se obi ka kire ne se onfa sika 1 cedi ana 20 pesos simple ento so se obetumi asori anante a enka onye da free se onumpo odi ne nipadua no wa nan so da se obetumi kura asori atena efie akonya kura so enso enne wono na okọ America yi ni nyina ye wonyankopon adom ni tumi a wodi ashe the nations doctor ensa edina me se Medimafo de obi se mesisi machika se mikotoge mekoda mentumi na mewedie mo hyehyeme menase atatai wonya ka akwanhia wonamu na abuo wonsam na abuo a bepiem wo Medimafo Herbal Hospital na onyankopon enam yeso na nya wayaresa oba bi se opeba onyankopon adom doctor onyankopon ma oba wonya mfinhia aduonum wotwe 58 years ya wotwa bra mfinhia dunum osoro nyankopon enam me so akere tumi se ono na eba ene bibia ye ne de ama ene oba yi nso anya ba asanachi na soko obonwini ni nyina eto atwa ma me obura atwa wonya nimuru mfinhia adiosia me pa cho fa woni kire Medimafo Herbal Hospital wate eho ena ya waduro no enye numbe wibitua bi sabi di bitafore bi etise one thought to pe udigu wonum guna anajo dumienu me pa cho wonum wie a na ne wukunu no ahia wonya ne wukunu no hia wie pe mun hia bie mboso menimu ba boso me beso na nyinse na ba betum nyinse betom wie ansa na watua ansa na wode ho na ase ayede aba ewo Medimafo Herbal Hospital sabi no video no ye video na okay nti ye ko hwe Medimafo Herbal Hospital fo adoya okoye ye no okay nti na he mo
In the woman. Yeah. Say diaper. Yes. Yeah, diapers, tea rolls, dressing. I don't quite know crowd on the car back home, dressing a lot of and no see the good cat from and a more no 120 bags. My yama boots to the door. Yes. My yama is you. Oh, it's only a year. Yes. So many quite in fear home. Yes, yeah, the call promo I can fear. Yes, I did be fear film. You free I can fear, yes, I pack you or him my son pack. Now, so we will call me. Me, I call me, you never did. And I'm say, you're the credit a movie. There be na MP no muhuno. You MP no. You who, you're quite not a you ho. Honorable Kujo Abra, yeah. Nice, you see, Palmer, so I could go with you. Would you be Bata one? No, yeah, come one phobia. One phobia. Media form come to na yakoto Captain Smart. And you want the credit na man, yes, the credit na man. So no koya do yen. And I don't know what you say. Me and oh, but what he no die, a die say. Oh, but that was Kasai. Wow. Oh, why are dio? Nyamisha, Papa, Panetta, Senya, is some one. Sikana, Obasanya, cross out the mass society in the back. The brave Doctor Nekasa. Yeah, Nyamisha, Papa. Mienti o Casano. Oh, okay. Oh. We assassin the bishop and the monks are near Moggy. Say, oh, and the medical catcher said, tell the other and of the year, who should be up to be a scabbard brain, which is a commission, but I'm not going to and more I guess you to I was but the here say you who Medimafo Herbal hospital who that so no and what you know what so na e wo ho no what so kasa e dase yeah what so dase enti Medima ya sa de bi ko wura fie e sanche chema wo mo yeah just one kasa was die no mu na wo die no mu yes me am die no mu na me chiche de ma wo mo me nkoso wonhira wo no wadwumayefo mo ntre we mu na de ayaresa no na we ko gina nsuo no ho kakra hweboa no ano no yeah why are there no we do umre because so they do umre why are there nyamisha nti we no de aka your number no fa number no so number no yes na adehye mra magi ayarehwe na mfaso no mfa nhyɛ wo no wabusua wo sa de ya do yen yeah 0244 77 4282 0244 77 4282 0500 727215 0500 727215 0245 449592 0245 449592 numbers we nyina ye number wofra eba Medimafo Herbal Hospital anopay doctor kwakotenase ampaya ebedwa ewo pokua se mayira se makasa mayira we nyanyila dabi se mayira abahan mu nokre oti ase ebitu ne krodin enkachi Medimafo anko wonti kro na kachi oti ase obisu krodin kro me ko e fro no atende ba Medimafo anko wonti kro na ntima atende just ya do masa akodi na so na rap yes dog ya fancy ha ya da sinyamisho edim se minim se ye nwie ye yes time no kran so more time more time na we no nye ahape
afi nso ko na wie ye wo hyehyɛ afi ko na wie ye no me se ye bɛkɔ ensawam eno enya asam ketewa okay oh ye ko ensawam prison oh yes okay juma ye dia no na ye nya mankra na ye wo Kumasi no ye ko central prisons ni akɔ Manhyia local prisons afi bia ye ko enti afi nso ye de ensawam aka ho enya asam ketewa na me nsira wade wa yi so won se ya na ebi am kɔ hɔ ye wo ba bi nso aya mpɛ sɛ ɔkɔ okay autism free nkura ye omo yare oh okay why doctor yeah na ye de bi so call children's home children's autism for mate any brand cerebral palsy for we do wonder room TV ya so na mesrew mate na wo ya na de bi afa ho no omo so ho omo bo am ko ye omo do ye ma why ye beko why ya na de aka ho atwero ka ho o ya no ahye autism cerebral palsy reasons home yes autism for you money cerebral palsy yes okay enti se obi ba Medimafo Herbal Hospital kakra na oba betua no wo ankasa wo di bi ba gi TV wo ti ase wo di bi ba gi emoni anwa ebi ne di bi eko vote ba bia ye beti bia no ye ko e je se Medimafo me se eye wo man ni nyina japade enya me nko media enti oyarefo bia o tie na wo hwe onka na komanto ne yem maka kiro se wo ye bema obema ne ewu emfie dunie fa ne se emfie dunu wo no yiri ntimi hia ada ne so mo nti wo sa doctor se wo 24 hours e do de time no me de ma o heya 24 hours obetuma enye de emu aye mro de ewu a enye adwuma emfie dunie enye adwuma da 24 hours obetuma no yiri ahia wo how bia nye dey enni hu di etie no na obi ho a wonya stroke yale wakọ baabi ase enye wono a ontumi nkọ adwuma wono so a ontumi nkọ baabi na osi ho mepacho wo a wonya stroke yale bia enna no pay wo person next week wo timi start wo adwuma no me gina Adom TV so aka kire wo say so ba Medimafo Herbal Hospital week here esim ya nyankopon Adom na otwe besim no wo be sori akọ wadwuma wonya stroke yale wa no achi a ontumi nkasa sa wo hwe Adom TV a me kan kire wa no achi a no eno de wo ba betena manim e wo hospital ho me hwie aduro amawo me ma watena ba bi don hwere miensa chi no wa no achi a no nyankopon Adom e betre ama wonya wo fa ahodie wo ho enti oyale ni bia nka na komanto no yem eme piem wo Kumasi ebua kwa agogo enkra ye poku ase mayira na Dr. Tam ene na dwuma yefo yemfa Tam ento wo yale asifi se me ka kire obi bi o yale se oba Medimafo Herbal Hospital me pacho eye nua hini hama onyankopon tumia wode amasa munni dua na banfo na bansa yale no ene wode ahye mensa wiase ye wensu obia wona Adom akyede Dr. Tam Adom akyede ne se mede Tam eto yale so ebra nyankopon Adom tumi de me kwotena wuram adadua na no we ne niema onyankopon kɔ kyerɛkyerɛ me entina Medimafo yemfa Tam ento yalefo yale so eni enkuguo da gide wawuo de yesie no wani enhuna de se yeyeso operation yeyeso ede yese eye glaucoma bibia la ewo wani so no last stop Medimafo Herbal Hospital na Dr. Tam eho no obi na ninhuna de baaye oba ho edwoada ebunada ukuada yawada fiada na maame na boss me anantwie twam a me hunu enabimi se aboa ntetia na ekoi enmonyam ka Israel nyankopon se onam Dr. Tam so ama nanimonyam ne tumi adadi ewo wono ananum asam so se yeni dua banfo na haban ensayale no afedi abam amawi ase nyina gia tum se ampa yare ye declare enipa ne bewuo mpo okoduru Dr. Tam da so ehwa a nyankopon Adom ayaresa ene fa ahodie ebeye ne dia se wonwi na yensie na ye yare na hawo yare nko na etete wodia bepiem yo Kumasi ebua kwa agogo pokuya se mayira na Dr. Tam Dr. we no wode ebre eto yare so na eya na nkofo ta bisa watch me no ho asem watch me no die da we maka me say
me kuri me kwatenase yarefo bo ha na me hwe benkum a ese me hu time me hwe ne fa ese me hu time nti dan da bia me nam a e watch me ebo me said there me mistake because obia pa Medimafo a me patwa wo na pa wo ba Medimafo bia doctor bia betun na nim bia ka kire ne say wo share Dr. Tam na so wo Adom TV na was say fatam eto no yale so enye me nko na me wo ho me patwa doctors no so doctors kuma so ni akra nyina ye wo doctors bebira o be say masase etete herbal doctors mo why de me pese 2 million yakopon de asa me nsa no enka me nko am so me chede ma obi biara opese onu so bewura abibiduru mu yes enti yakopon na me so ma say na enche ye benya Dr. Tam da so bebire enkra me kasa kra bi onu so school so opese Why Dr. Tam that's so. When you could point out obi bia, your number is 0244 774282. Yeah, that's it. Dr. Time that's all now you're saying Kano Shannon Sosa Franco. Yeah, Black Friday promo on T from 13th November and you could see ending of November. The Obertor or Franco Trading Enterprise Biano or 40% at the show yate free so say mobile phones, air conditioning, fridges, speakers, washing machine. Television ninyina Franco say 40% wate e de free ho nti borura Franco ne shop biem na kopel de Best Brain Publication so at the books nsia abadwama so ebi student leadership, citizenship, critical thinking and problem solving, digital literacy and afi creativity and imagination o pebia ninyina okobu shop biem a onsa ebetumi akabi fresh 0507 200 300 Dominion Herbal powder so one more powder yeah the we hear no so hia de hia pa no pa wuni di ya no asabi agu kapum enwumran so sansana wadidi no wanom aboa ya Dominion Herbal ointment and so ho fatwetwe poso ba bia ya wo yo memu pharmacy chemical no herbal shops bia no Dominion one more powder you benya bi ato wo ho na wo 12 years down wa untumi new so bi we open for and our breastfeed ya untumi new Dominion for powder and also one ointment and shadow song efamaye na happy birthday nko Emma policewoman Corporal Edra Charlotte or Odoko Police Division happy birthday enko Emma onyame shraw nyame nye okese kosi se obeye kese pa Dr. Abednego a wono eda Elohim Treatment Center kede ene wawoda Dr. nyame shraw nyamenye okese kosi se obeye kese pa happy birthday nko emfama mididi afia amankwa tama